Gatho munene ndu wa gucoka Karen Nyamu ni akorwo agituthura gicajama na comment yake about Eddie Nderitu orere Samido arakorirwo akirora kuria USA gukorwo gicerera twana twao na Eddie no before tutenderithia ici cikigie comment ino ya Karen kuri Eddie hitikira gutano on your notification na go subscribe neguo hingo ciothe ndukahitũkagwo ni video citu twa posti. Karen akoretwo kuria USA na her fans ni makoretwo makimwira etikira gukorwo akihitukira kwa Eddie na iheo mama no reaction ya Karen kuri comment iyo ni atiga andu makire very surprised no Karen ndanetigira gukorwo agituthura agicajama na miario iria agikorwo akiaria kuigwa te Samido ni arakorirwo akirora yet again kuria USA gucerera ciana ciao na Eddie. Karen akorwo agituthura agicajama kingi guhitukira video arakorirwo akirecord na kurekereria mutambo-ini wake wa Instagram. Karen ari USA arakorirwo akirehera mwanake uyu ihinda iritu muno ni undu wa kurega kumuhe VIP treatment. A video Karen mwenyewe arakorirwo agishare online na gutuma a trend muno. Ino ireo video ire agituma ndeto ici cia Karen cikorwo cigitamba orire arekereirie miario egie Eddie Nderitu. Mwena uyu ungi fan umwe wa Karen arakoretwo akimwira since akiri kuria USA akorwo akigerera kwa Eddie na thie kumivisit akiri na iheo na Karen ndanakorwo akirisha gukorwo agicokia comment ya muhuthiri ucio wa social media kuria arakorirwo akimwira nginyagia after gukorwo agitigira Eddie muthuri wake kumania na hindi yo Eddie ndari aiga ndugu nake kana urata nake. Ino ni comment area Karen arakorirwo akiroria kwa Eddie akiuga maundu gatagati wao matire magirira. Comment iratigire andu na miario mingi muno guku nenda-ini. Make sure ni uratana on your notification na subscribe niguo hingo ciothe ugakoragwo ri wa mbere gukinyirwo ni ndeto citu. Tucemanie na wa next one.